Večeras imamo puno i stranaca koji su gosti Srbije. Svima njima reći ćemo once more welcome. Dobro, od ovih mlađih, ovaj Biković mi se sviđa, na primjer. Mijatović Divna. Drago mi je. Recite za vas. Dragan Nikolić. Popevačica. Jelena Tomašević. Miloš Biković. Miloš Biković, odlično, odlično. A sportista? Novak Đoković. Ti, Zlato? Isto. Hvala. A pevač? Željko Jeksimović. Hvala. Multimedijalne ličnosti godine. Da? Vesna Jugović. Poslednja poruka Nelsona Mandele trenutno je bestseller. Naš život traje merano u kosmičkom vremenu samo jednu kosmičku sekundu. Znači, to je 70 godina, to je jedna kosmička sekunda. Mislim da u toj jednoj sekundi stvarno ne treba čovjek da ima vremena ni za šta drugo, nego da pokušava da učini sebe boljim i da učini druge boljim. Ja se trudim zaista da u tom nekom svom prostoru delim što više mogu, da trajem, mislim da je trajanje najvažnija stvar, da se ne dam. Hvala svima što su doprineli da dobijemo ovo priznanje. Hvala. Hvala najljepše. Čestitke, molimo promofil. Najveći politički zatvorenik centar koordinava. Najveći predstavnik na svijetu. Rabin Lav, veliki rabin Izraela. Sandy Mendy, najkreativnije celo sveta. Dr. Robert Mugabe. Hvala vam. Divno je biti u društvu ovako uspešnih, dobrih, pametnih žena. Počastvovana sam što sam večeras jedna od njih. Hvala. Moja misija je ispunjena. Ja se zahvaljujem mojim saradnicima, mojoj porodici i Mladenu, mojoj misiji u kompaniji, naravno mojoj mami, koja me negdje od uzgora verovatno gleda i jako se raduje. Hvala. U Beograd je postala član Ateljea 212. Hvala, divne moje dame, koje ste hrabre i koje zaslužujete da budete akcenat u 21. veku živeli. Gospođa Mira Bajnic. Od 1998. do 2007. godine bila je jedna od zaštitnih lica televizije Pink, vodeći najpopularnije emisije City, City Club i druge. Oni ne znaju da za samo našu emisiju koja traje sat vremena mi radimo 7 dana. Tu postoji ekipa od 6 meni dragih ljudi sa kojima ja zajedno radim i pripremam priloge. Dame i gospodo, ja vas sve srdačno pozdravljam i zaista sam počastvovana što sam jedna od dobitnica večeras ovog prestižnog priznanja, jer razumećete da je politika i suviše ozbiljna stvar da bi se njome bavili samo muškarci. Živeli! Sa Slađanom pričamo koja je po vama grupa godine. Sastaci. Glubački par godine za mene, Andrija i Anđelka. Dobro. A ličnost godine po vama uopšte koja je obeležila ovu godinu u bilo kojoj oblasti? Ja volim ovog Sergeja Četkovića. Dragičević. Tamara Dragičević, tako je. Pop pevač. Saša Kovačević. TV voditeljka godine je Jovana Joksimović. Rap pevač godine. Rasto.